Pozdrav ekipa, evo htjela sam samo kratko prokomentirati dolazak Slavena Bilića kao novog izbornika Hrvatske. Uglavnom meni se to sviđa, ja to odobravam, meni je Slaven Bilić super, inteligentan čovjek, pametan čovjek, najprije školovan, ali opet ima on taj neki karakter i mislim da će on jako dobro funkcionirati s našim igračima i opet imam nekako osjećaj da ima neku novu ideju u glavi, da je jako dobro proučavao tim, da je vidio šta mogu, šta ne mogu, kako je dobro igrat, kako nije dobro igrat. Mislim da će puno više gurat možda mlađe dečke i mislim da tome trebamo težiti. Kako i svi na svijetu tome teže, tako mislim da i mi trebamo tome težiti. Trebamo malo više davati dečkima poticaja, mladim dečkima. Trebamo ih gurat, trebaju biti još bolji, još pouzdaniji u sebe, trebaju skupljati to iskustvo, treba će nam. Realno, euro je za 2 godine, svjetsko je za 4 godine, ali eto sad prvi neki veliki test za Slavena Bilića je Liga nacija koja nam se uskoro bliži. Tako da definitivno mislim da će Slaven taj turnir iskoristiti baš to za neko isprobavanje novog sustava, novih igrača i slično, jer bez obzira kaj on rekao da se nada da će Luka ostati kao što se i ja nadam, ali opet mislim da je Luka već sada polagano sa tim godinama koje nosi na leđima ipak konkretnije da starta možda sa klupe, da nam on ulazi kao onaj neki džoker s klupe u 70. 80. minuti koji će ti tih 20 minuta zadnjih ili 15 minuta zadnjih odigrat perfektno. I to je ono što nama treba, to iskustvo pred kraj tekme, a on neće puno snage izgubiti i daće maksimum, koliko može, ali 15 minuta, 20, mislim da je realno za današnji nogomet, za igrača koji ima 41 godinu i definitivno ne bih htjela da Luka ode u penziju, makar sam se već praktički video prethodnom oprostila od njega, ali opet ako ostane bar u Ligi nacija, bilo bi mi drago, baš zato da pomogne Slavenu, pomogne dečkima da se što lakše prilagode isto, jer jebi ga ipak 9 godina pod Zlatkom Dalićem puno znači za neke igrače, ali neki nisu toliko s njim, neki jesu, ali opet sve se mijenja, dolaze neki novi ljudi i neka nova glava, nove ideje, tako da evo opet svi će se trebati nekako prilagoditi to ubrzo, jer kaj nam je ostalo, su nam još 2 mjeseca do početka Lige nacija i eto, ja se jako veselim novom izborniku i iskreno ne želim ništa predviđati. Ne želim predviđati kaj će on osvojiti, kaj neće, koje će rezultate ostvariti, koje neće, jer to nije niti za predvidjeti, niti za usporedbu sa Zlatkom Dalićem. Zlatko Dalić je jedan jedini i ono što je on napravio, rijetko ko će uspjeti ga nadmašiti. Ako ga Slaven Bilić uspije nadmašiti, svaka čast. I ja navijam za to, jer navijam za Hrvatsku prvenstveno. Tako da držim fige, da ostvarimo što veće rezultate, pa daj Bože da osvojimo i Ligu nacija i Europu i ne daj Bože i svjetsko nekada u budućnosti. Tako da, eto, ali ne želim ništa sad tu uspoređivati niti Slavena Bilića sa Zlatkom Dalićem, niti rezultate njihove, niti karijeru, niti ništa, jer neki se jave kako Slaven Bilić nije imao neku uspješnu karijeru, ni ništa. Ali realno, Zlatko Dalić isto prije Hrvatske, kog je on vodio? Nikog sada ti padne na pamet, dok je Slaven Bilić vodio West Ham. On je jako prihvaćen tamo u Londonu i jako su ga volili tamo ljudi. Ok, nije on bio među prva 3, ali bio među prvih 10, ako se ja dobro sjećam tih godina dok je vodio West Ham i tako. I koliko znam bio je dosta respektiran u Premier ligi. A to nije mala stvar. Trebaš ti ostati toliko godina u Premier ligi i voditi jedan veliki klub kao što je West Ham. Tako da mislim da ipak ne smije se podcijeniti Slavena i opet toliko koliko nije vodio sad par godina, nije vodio nikoga. Vjerujem da je učio, vjerujem da je radio na novim taktikama, novim idejama i vjerujem da će donijeti nešto novo u našu Hrvatsku. I ja stvarno vjerujem u njega i sviđa mi se to kad je još i rocker, to mi je još dodatan plus i kad je tak malo divlji lik jel? I ima taj karakter, vidio se sad na ovoj presici, čvrsto priča, iskreno priča, direktno priča, nije ništa previše nikome mazao oči, rekao je kaj misli, ima neki cilj, čak je rekao je otvoreno koji mu je cilj i
prepozna kvalitetu i moć naše reprezentacije i to je najbitnije. Najbitnije je da on ima viziju i da on vidi nas kao buduće prvake, što Europe, što svijeta, i s tim u glavi treba ići dalje i to je to, ljudi moji. Sretno Slavenu Biliću i ajmo Hrvatska!